Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite orena ntuko njega narua iri Jumatano tariki 4 mweri jwa ijiri mwaka ni 2026 bita wa Kabwe Mutharimi mwananirie wetu wa mathithio ni Paul Gujiri kango shwere ngatho mwanya. Thank you very much nonto bwa gotodura gwitana batu ikinya nonto bagitumikiwe ni wotwetheti nyumba ya nteto iri na igweta kathetune ka Amiro kuma kireni kirewe na kimoni. Thank you very much ukolelo gotuthingatera kire mitandao ya kinande ukinyaniria Facebook @Meru TV Kenya ona kinya YouTube @Meru TV Kenya naruamu aneto kubanganitie mantu nkudho mantu kathumba ndikibetu banteto bandite tiri maturene ritho rikianganga gutigira niri kumurika matura tukethira tukimurika riboti unyumene tukethira tukitonya kiri mubango jwa gikabo gia siasa na ria tukamurika kyuthi kia 2027 rira kwithirite kurina nkiranyanya kiri Azimio Coalition na ria inyanyuma ya wari rais wa banande gorne ya Kenya Uhuru Kenyatta gutumiria ati NEC ya Azimio Coalition makodura Kalonzo Musyoka ari new party leader nyuma ya ikukia Raila Amolo Odinga nande ikwithirite kurina nkirano cia siasa bamwe ba biama bibirikiri coalition ekana muungano jo bigikwa ari tibu kubatiri kwithira kuri mutu gata tugita na mbere gutegera inya ndiunga ya tongeria ba county ya Meru agarone ya rais tukethia tukithoya amu muni mwerekera jwa mugongo ine mbitekeria twambiririe na matheta muthuro mungento na kuria mata kwa mbeo mbithi kuma mwiri oyo ayembe baraba shumiritie kuthetera Yesu Aroje nwe Eric Mugaba kionania kuria kunganiro kwao ni miario ya wari Yesu Oremi midika linturi bakiwa ni miario kumaria mutongeria onge ningi bakita na mbere kugwata mbaru kira bakuga ni gitare ambe ombithi na bokwe otwanya atwa utongeria thirikari nene akindi nyakiri thirikari cia matura otabure komio mutia gutahariria muntu aretero nkware na tutuya turi Amiru Matu neto kuwa nkware neto na tukendelea kuthomethia na betu tukendelea wetu nkware uyetu mita nkware no tukwenda ye kurita maiya yera wayiro wetu kasimbo leo twatura miundene nkware wetu turitire no koruto no tumena ruto batu vijana na turiganite akaereki ngui kijana eko muta nkware tunana kurita ngui imbewe izanzana kuma mwiri yoyo akangete mbere ati na boba ituriti kutharikira wari cabinet secretary wori Minthiguru ne Franklin Mithika Linturi norari ndi imubanganio kiama kia DCP Minthiguru ne nontu bwa miario eke kiumi kithiru niwe kumeneria no tuluta waziri wa Minthiguru ne CSR Kimuga akiwa ni mwana munyi na tebui kwithira aikara nthi kanjone ma minister kuambira Meru nontu atalindia nona ate kumeana ati akwethia toroibro muntu mo akiwa ari former Anglicana akiwa eti wasiri moga nenkware kana ati ofa kwithirwe ngwene u ando bati kwa ngoi barabara ko itarambere siasene politiko bara broka baba onde batwere be siasene zetu Meru County tutagure na mwanga wewe na miaka ana kendo itekia waziri ngwetekia mwa ni kijana ambaye serikali mpaka mtu aliona ni kijana ambaye anapendeza eito buri kwego atwetekanisia ana beto baba ngwe to kwa baba to kwa ana to munga kaga tuwe support mwana oyo mwankoterio aya ikanya bo etekerito mwekanya arutete ngwe mwaka yo mwake no kwa ngwe arutete anga nje bogoti je bwatana arutete ngwe nyinge na mwaka yo mwe to mwe ndende akeza rutete ngwe ya mwaka yo mwe yari ngambisa nyume myaka 5 ni ngwe ya nekedreri ya rutete thirikari ya Ruto itomera asante ngoi kiewa Kenya ikountry nene lakini atosalere wetu nentorande kwire kethe no ero yekungo kinyanga na ereki alitengo yake my dear friend na Meru na Kenya itembere na twata na mbere kwa thirikari
njara ni kenda etongelea bagia ba uno ndo taya tona Eric Moa umena advantage kire antu bamero na kinyake wakenya bo bonde ya kabubutiani etheba ni betete na mbere ukatha thirikari ya mukathe babonde William Samoei Ruto nontu bwa kuolota mugao bakiwa ni uma thirikari ni kirite matakwa ya antu babethe na nturi nerwe lentore nore MP toko tona la meku osoka wa seneta otebinya tibu tromberata na thirikari ne wa waziri vile kwa tu yani nene tore mero okelogera wewe nyese wewe seneta to otore tera mantogu weta waziri etonkware waziri no totorando na no reta ndoi wewe waziri mbio reta bimo mero ote project kinye moto abaikona isipokuwa mboleo emaia lakini waziri mogaru arena moga yumwe ore amyakele tutena project yo ukumiria we mwembe twangamisro mirango erangamiswa na njenzi okyakwethete keru are kene njewesani kana na aranje muranga muntu ateto nkware lakini areto nkware no ndakwethi imumero na imuntu ntore muntu nkiripotera Meru TV kumembe mbeta wakome wa mutia Kagitina kau musiasa kuma ishombunge kia North Patrick Bucha na shumiritie kuria kirakuga ni ngwataniro ya akari ba ishombunge ki ningi gukinyiria mogaruku ja otongeria Bucha kionania kuria kunganiro kwawe ni miario ya Raim Daud uri mubunge wa ishombunge ki ningi agikuthuranga ikutho na kumenyera manyere otongeria bu akiuga ne butina matunda kire mukare wa North riboti gutarirwa ni mutugi okiambi Gitari Patrick Bucha kumeria matagiti kia mubungu wa North kire kithurano kia mwaka jwa 2027 na rombete akariba North kugwatana na kwari na kajo kamwe na kurita mutongere omwe na kumhigika nikenda kuthugura witi na mbere kumakire thirikari nene wamwe na thirikari ya kaunti batwe tugita 2027 ndenda twethire twigintu kimwe tukiara yomwe rira mwirari areo agwatanana ya Ameru twethe twakara kwawe tukaugora tukwenda tu twathithaia abwe bukeja bwakarara nchaura gwakwa ri tutikarande guru tukaria turi antu bamwe ethe antu bakire mabambira barabara eji yumbite akinyaga ukene ibo kuona ore kariteu mantu ya stima ibo kuona ore kari utejo teoma kwa ugento tukwenda gukaraniria amwe tukarana yamwe Kuruki Bucha na menete miara ya mubunge Rahim Daud ya kugati North tirachiara muntu akumurita gitine akiugari tayari gukandana na wende bene kwethera miara ejene ya kwagira akariba North gitio are mutongeria kurungama akauga atiri North itashiara mwana ora ombae kurungama gite ni oma kandi ukweli mutembe ya thirongama kaindi nyari thirongama are muntu akorongama akauga gintu yake teko rumanto ba North tege ni barabara itu nacio barabara cia tushibui tutene nyasti mateu na muntu garamya kengana na kira kuthithia igweja gututaikira tiwathithia jo tutaikira kagitene okau Bucha norotithirite kiara na mubunge Rahim Daud kumana na gucoka nyuma gwa kithomo North ugataga maskuru jatu jonde jareo mwaka jwa thira jatathirite bwega tukethira tutena mutongeria urogutega mantu ja skuru urogutega mantu ja na betu akejo turuma kuga tutiombo ciara mwana uro umbo mwita ogu atiombo tutongereria kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North mbeta mutugi wakiambi amu narwa rintuko ya kongwera manto yegie gukandana na murimo jutwikite mpanga katetuneka Meru jo nyimba
na kimonimoni cancer amu niyo World Cancer Day naria mandegoro jetana mbere tigukungira kindi nyakoritana na mantu jeye gukandana na murimo jwa cancer orumo mandegoro niyo World Health Organization bagitana mbere koruta mataro na gutariria yeye gukandana na murimo jo na barigitani kumakadetuneka amero barabana baraniritie na metha nteto bagitana mbere kuria aciari ningi kinya muno akari kumakadetuneka kamero kwethira bagikinyithia kiri masibitari kenda tikorigitwa ki ende muno kuthimwa murimo jwa kanza mapema ni riboti ethuraniri na gutarirwa ni murithi waba. Sibitari ya Nyambene Level 4 niyo yonka kindene ya mulima jwa Mount Kenya kugwata area ruma Eastern Province ira ya tene niyo yonka ki ina urigitani bwa mulimo jwa fistula jwa wajia ya ekuru baraba yana karama iroko yotumira wita Nairobi nonto dene ya Eastern Region ene yonka sibitari ina utungata bwa fistula juke kanya ga kumenyethia muntu wenthe ura uri kwina sibitari yetu Nyambene Level 4 no muno antu begembe South tigania East igembe Central na igembe North bakaita kuraya kuira utungata bwa fistula ku kanjuki kanya ga kumenyethia antu bothe na arabari batumira karamachio wita nara kuraya wita Nairobi wita Mombasa Nyambene Level 4 hospital kana sibitari yetu pere yeta hospitali kalo au yao ina thina cia fistula uka treatwa thina yu au mobwire wa na tuja kuwa na interruption ya hizo vipimo tumekuwa consistent, so mgonjwa hawezi kuja hapa akose hiyo kipimo. Hatuwezi sema tuka 100%, lakini tumekuwa tukisonga mbele na kuimprove services ya vipimo ile tunapeana. Murungamiri wa sibitari ya Nyambene Mr. Mureithi akiaria rigite kugwa ndene ya Eastern Province na Central Province ira cia tene ura cianganaga guti sibitari ingi na utungata bwa fistula tiga iji ya Nyambene na ntubu na kuromba antu baraba kumenya kuina mwaji waritu murimo yo gutenda gitumi gya wikinya Nairobi indi no akinya Nyambene Level 4 na kono utungata bubu na njira imbuthu twetherete twina mantu ja maingi jetherete ja kiendereaga ndene sibitari yetu ya Nyambene Level 4 so na kwena mubango jonge jothethaira jwe kunge ndene Eastern Province mutabango jo jwethaira jwejwa fistula kwena murimo jonge jweta fistula jwethaira jwe na akina mama bamwe sibitari je akina mama ba sponsor wa kenda bakona treatment kire murimo jo kwa uo ketha wena patient wena kathena kau ka fistula ndene Eastern kana Mount Kenya region isibitari je yake ya Nyambene yofa services yu kwa inko romba o ketha wena patient okuthangika ithina ya fistula areo menau na omba ikumureta aja agatetheka kwina machini tureteri kenda ika omba improve oriti bwangoge twina x-ray machine machine daktari akerezoreri tangoge ne antu barabaje twimirimo empigo ne tethaia kuthambia ndamu so yo twareterwo machini enjero na twacoka twareterwa kwina machini tutethaia mantu jetu kurani na computer machini etawa server kinyayo itwareterwe ndene sibitari je kwa services cietu cionthe itu automatire korea na kinya mantu korea kwa intobia sibitari bireja wa through computer. Mureithi wa banki reportera Mero TV ku maja mirigoni ya igembe mawa
manto yegi ogaruku bwa rera ningi akari kumagonto ndegoroni ya Kenya bakinyileka nikiaramu wagi bwaroe ningi kwenyanga kwa mashiara migodene nebukore county ya Tharaka Nithi akari bakathwana bagishumiria gutariria kwinyileka nontu bwagi bwaroe entere ende nande sieswa manto yegi roe thirikari ya Kenya Kwanza Eric Mugaa agikinyithia ntere kwagethia mutaratara joinji bwa ithima na ugaibwa roe kiri akari county A ya Tharaka Nithi akiri mambura ja urugoria bwa muradi jo na gukari kumo bunge wachuka kamba ng'ombe bwana Patrick Munene ninge mubunge wekoro county A ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwendu na MCA wa area A Jero Ing'ara ne ripoti ya Dagara Waiguna. Ikumane na wagi baroje ndani ya county headquarters ya Tharaka Nithi kathwana kinyete minister wa manto maroje bantu agere kimogapa watanirite na Tana Water Works. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya maji hapa nyumbani. Wakati uliopita nilikaa na hawa viongozi pale county headquarters. Hawa viongozi wote wakaja wakaniambia tuko na county headquarters lakini shida yetu kubwa ni maji. Investor akikuja anaangalia area anatoroka kwa sababu hamuna maji, si ndio? Mama mboga akinunua sukuma kidogo, akinunua mtungi ya kuosha maji kidogo, ile faida inazama. Watoto wetu mashuleni kuliko wakae shuleni wako mbio kupanda kushuka kutafuta nini? Mama zetu ambao wanafaa kuwa wanafanya biashara wanatumia masaa mingi kwenda mitoni kuleta maji. Na mimi nikamwambia maji tafika Kadhwana. Na mimi leo hayawi huwa agere Kimugaa kere na ugeta kumane na konyia kwa mbura thirikari ya Kenya Kwanza niruthiite mibango ya bora bagatigera ruji rukoneka rwa kurima. Nimeiangalia mimea yetu, nimeiangalia mahindi yetu, nimeangalia mpunga na mtama ambao mnalima hapa, nimeangalia ndengu zinafanya vizuri, mtama unafanya vizuri, sunflower inafanya vizuri, hata tobacco inafanya vizuri. Basi kwa miaka ngapi sisi wa Kenya tutacheza karata na maisha ya mwananchi wa kawaida na vyakula vya mwananchi wa kawaida na lishe ya taifa letu la Kenya kwa sababu hatutaki kutumia maarifa mazuri? Na ndio maana serikali ya Dr. Samuel William Ruto wakifanya kazi na kijana wetu Profesa Abraham Kithure Kindiki na sisi wote katika baraza la mawaziri tukakaa chini na tukaonelea ni vyema tutengeneze na tuache kutegemea ukulima wetu ambao unategemea mvua ambayo ni nadra na ieleweki. Na huo mfumo tukaita the National Infrastructure Fund. Ukulima wetu kutoka leo utegemee kunyunyuzia mvua, kunyunyuzia maji kutoka kwa mabwawa. Tuhifadhi maji yetu kukinyesha. Gamo jumbe mwekoro county ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwendu akiuria minister Mugaa oruta kuge iguru ria roje rwingeretwe na iguru gutigerirwo kurugirwa akari na itibona ro gutumira miaria wetwa mbaru na MC wa Mang'ombe Njeri Ng'ara akiuria minister Mugaa kiriro ribarutete cha gukunia macukuru roje tigeritira nenkaniro bisini cha county nondo tayari county rina ruchire na itirutaga gwira tiwetegia na kire kwere ogo gutuka kwe mtu omwe akathingerie roye ekire mbogani ekire sukumani ekire nyanyani noronge agikuya ibota ukati ko ndoko mwe mbe na itina gago bora batu baigire metongi yagu ikiumia na kira kenge batona roje na irwa konywa tia bochora wera yenge tufakira kirero ni babingire tune goro nagu rugorerwe kwamba tonywe roje yako kaura mbura wedro kuko barisa bazira to kuga na dams kenda rugo baba ngiba getata ona roje matini emweno yumete Nairobi CS no tu national no te tuino tuta twinde bena tiere bara ba county tia kubongera mirigo wako kugura maguta county ya mwera mbute ithatu nengera county commissioner gakumane na wari nora wari minister wa urimi ukabere mithekare ntore rokone kwathora na migongo akebethera chege akithokera na tongoria bakore mamburani mama we warumire wera William Ruto waremwa daino no tonora mirwe uchokete ntora kuganya ntobanto mumero bantora rumba
wondi mume so wewe wena thina ciaku ithina cio na kwa munyoro burikanirie nogo ende tigana na mwana wetu Professor Githurwa Kindiki mithikanero atiri tharakanithi imero na tigane na CS muga anoke winkware twinkware nyume ankwa ile mithikarari CS mwana tharakanithi kaunti Gachagua ya gutwira tuthi gwake bwanire Gachagua kuma thurirwe ari deputy president mwana tharakanithi kaunti Mithika Linturi nataka nimwambie ajue leo dawa yake ni huyu waziri Muga kwa sababu pia masomo ako na masomo mbele yake. Na nimemwambia nikiwa Mmeru nimwambie huyo Linturi, wewe Linturi, serikali ya William Ruto ukanyangi tena. Kina Pato, kina Mwendu, kina waziri Muga ndio wanafanya ukarabati wa kupeleka maendeleo ya Kenya mbele. Ojo kuga Mutharaka timo Meru. Akothi oyania makomo monde maragara mu motu ndaro chiambori maima mangoi monde athia tukania ugani ombore ara kunenganira togwa mwana wetu akogea thina na ete kurutwa parliament tulianda sisi wote tukasimama na yeye katorogamete no tutegi Mumero toronginwe abwende wamberia kwa rio gwa tutienda twathorana tigwe MPs ba Tharaka Nithi county na MPs ba Meru county tugwetene ogu twawata nogu taugaruto temo support kufa kupona toga kethorwa Kindiki mawana moe ni tuko na yeye lakini thina ni ta mukuru uria we utuwe we waziri bantuthie kwira Ngai thank you na kurutira twira woche maima bunda umere ni fertilizer ucoke uga gya ngwabitia murango wago waku ngwathungira kwene tarire kuma kathwana ndi quarters account Tharaka Nithi ritoka mitandagara waiguna tutegere kwibangania kobiama mantu yegie karata kage siasa ritho rigitegera ntuko na mwaka jo 2027 ere itaria ndebe nene ya kithurano nene kiama kia nopeo nara kiaria mwandiki munene wa kiama ki Franklin Karuti nithina mbere koria siasa katetune kamero baraba itonyete kerengurumane cia siasa kuigwatira tigiti ya kiama kia Amero kia nopeo ankeroki na tariritie irakuga ni mibango ya gutigira kiama kiri na uthingati bunene ningi gikwanda nkunyo katetune kamero. Thank you. Ibwega marito yako mbita wa Franklin Mweti Karuti SG wa kiama kia nopeu ndene ya region yetu wambere inkwenda kuibwega kiri party leader wetu na kiama bonde ba kiama ketu kia nopeu. We have a number of things ila tumbite kwa achieve as a party batwe as a party together to support the government of the day and we made a resolution as the NEC that chairman last month but one that together tukerungeka MCA MP women rep senator na governor and itorisovera na kauli emwe to support our son Professor Kithure Kindiki together with the president. So turenda kuwa batwe tureke amakano peu. We are solidly behind the government of the day na iromba yetu imaendeleo yete na mbere na kudhidhika ndene ya county yetu ya Meru as even we approach 2027. Tokinya 2027 ikaiambira and as per now we are supporting the government, we are supporting the agenda of the government. Na we are solidly behind our son Professor na huyo roro kia kesho together tuena msafara yo kiama yo kusensitize antu mantu yako ni kuoya kura na mantu yara tukuthithirwa ndene ya county yetu ya Meru ni thirikari ira nene na tukiendagia agenda ira yutethia mwananchi wa Meru. Kwa mari yetu ambita wa Alex Kichuru kiama kia tu na kiona ndigi yetu na kia tumba gwikumeria ikiama kia no peu
ko inkoromba antu betu tonye ni kiama giki kikyo kiama kiraika ki bargaining power yetu tugita 2027 na kinya beyond 2027 ko Ameru inkoboromba na rido ria thaga tonye ni kiama giki igietu na tukumire kio na tukiendie na ndina mana witikio kigio kiama kiraika kina majority MCs ndene ya assembly twetite Meru 2027 na kinya MP mbije gano gaka kina MP baraba ingi kwa utoge yake na tukumire kio ibora malietwa mbeta wa Bet Makena mumembo kiama kia no peu kiama kia no peu ikiama ke Kenya yonde kwa uo keja kwithiro kendo tongeria ukaigwo ingeri ome itobokaribisha bwinde no nto kiama getu ikia ordinary people na iketo kuga ato support kiama getu kianja kira kethira gitina kimenyano kinya gitara kinya certificate tukeja kwero certificate cietu aja kwa gutethirwa na ukumania bura bwethera bwena biama bibinge ndiromba ntu bonthe kinya by members bakiama getu kia no peu kenda tugokiria kiama getu twingwa turi Ameru ndenda kubwila a member uro kenda kwithirwa kenda otonya kiamene kia no peu ukethirwa nurali kiamene kingi gutonya gikiama kia no peu kainya *509# uthingate procedure u join kiama kia no peu ibwega Ndigoro niguchinchia mpwe nayo yati matuko ya auka bere matuko ja nija utumiri bwa mitambo ya kinande nayo ni mitandao ya kinande ninge orutingoge na kisasa na ndege kundi kia tukuze Afrika gikundi gitigia kethirikari nikiambiritie ndionga cia gukiria kithomo amu kurutana na kugwata mbaru masukuru mantu igie urutani bwa kithomo gia kinande mutaratara jo mwero jo kithomo CBE ijura na jugutegera na ju ni utumiri bwa mitambo ya kinande bakiaria ni batariritie bata ya ana amu aritwa ba CBE kurutanwa manto yegi mitandao ya kinande obora ndegoro egochinchia amu egochinchia mpwe otabore mwende olaiboni agotariria Irenjera ya ukiria kithomo kia CBE na munoro angirwa STEM ikundi kitekia kithirikari ya kaunti Meru na rioto tukuze Africa nikitete na mbere utethia ritokire masukuru mwanya na moritani ya ukiria yewe bya kureta mantu ya Meru kana na gichomba innovation araru arebarethia sukuru yari ya kagontu bakiaria ritani baba kuanthiguru ni ukurana ni kwenda mantu ya maingi ya Meru Rato skuru ya Kaga Girls Senior Secondary School na rato ina aritoa tuena kiothorano kiweto Innovation and Entrepreneurship Workshop kiothorano giki iko ritana aritoa mantu ya innovation kana kuthithia into BBR na inya kuomba kuthondeka birabira reo bikara bwega kenda bimbotetheria thiguru netu na kimatura jetu ku solve problems ira ci ndene ya ntura cietu wategera kuma tene itwari na pathway itawa STEM lakini ureta very clear the 844 ndathoma 844 na nukuona ndathia civil engineering ipate STEM education medicine side ya STEM education lakini tutari tuikumie thire path yonka no tega KCBC thaiji twina STEM iri pathway kiongwa na eu igutegera uria nthiguru kenda tumba kwita to the first world na tumba ko develop no monkato tu innovators no monkato tu manufacturers more than the consumers na innovators ibobe ya manufacturers ibobe mbako invent into bira tumba utumira kwa hiyo mwiro gutumira umenye invent ito TV ukona invent ito na tutebatikwa twegura tubatikwa twena ana betu nyabo bakumba kuthithia into bibi bionde to mama innovation ni basically ciana ni cierwa irete kiigwiciria innovation meya ni meciria ma mwana areta meciria make kuma bau kamakuria ni kumuthikiriria no kamunenkera time ya kuthie aka research ku research ni kuthie laboratory ya computer agacoa gintu kia kwenda kana kia na rutho kungi na antu mau mana kirutha maruthire atia kenda omba either ku improve kana kwambiria gikieru riu tukuona nteto inu iri mbega muno nontu wa CBE na buria igutethia aritwa
na kiri arito baraba mukirite moritani ya barua ya bateithia muno kiri ukire kithomo kyo o amwe na kuguna nthiguru na umebu. What I think about innovations of today is that it gives students a chance to express their ideas and thoughts about innovations. This way, students expand their educational knowledge and learn new things and expand deeper on their projects. This way, it also helps them in their syllabus and their exams. It equips us, they give us on how to start, give us the motives and the morale, and they give us advice on how to start our new projects. I think that this is really helping the current generation, because as the world is expanding and it's continue growing, we need more innovators. We need problem solvers. So as the Tukuza Africa are going around schools and teaching students equipping students with skills on how to come up with ideas and projects, I think it's very good, and I can really encourage it, because in future we'll need these engineers, we need these doctors, and eventually the world will continue expanding, growing. Yeah. Sisi kama wanafunzi inatusaidia ile changamoto unaona kwa society, unaikuza inakuwa innovation, then unatafuta solution yenye uta overcome that problem. Inatusaidia sisi kama wanafunzi kusaidia hata society yetu. Nchi ukiangalia hapo awali, kwa hiyo miaka ya kale, kunaona kuna mambo mengine hakukuwa na tiba, sasa hii kuna tiba za magonjwa mengine. Kiripotera Meru TV kuma Mutindo Mbetawa Mwende Walaiboni. Amuthirikari Meru iri rwirone rwa kwagĩrĩria thoko ya Nkobo gũtuĩka municipality. Mũrũgamĩrĩri wa thoko Ken Kamashinani akĩambĩrĩria mĩtaratara ya kwagĩrĩria thoko kwithire kũrĩ na kuibangania gũkwea biashara barari barabarene bakiruto barabarene ninge gwikwa thokone ya Jerusalemu akiarire metha anteto no ritie a biashara bonde barabara ituragia kuruta ngugi cia ontuko ucionera mugate jwa ontuko kwithira bagikinya thokone ya Jerusalemu iri Nkobo gutigira na boni bakwendereria na biashara cia uthuria bwao gucionera mugate jwa ontuko. Ni riboti gutarirwa ni Jeff Wagituma. Nawe Ken Kamashinani urogwatirite municipality jwa Nkobo ja municipal manager o amwe na atongeria bangi ba municipality ije ne bariongirite thoko ya Jerusalem na kuria biashara barebererwe njirene kwithira bagita kiri thoko ije nikenda bagaita biashara ciao antwaega. Waziri na yanire directive ati antu baume barabarene barabakwendiria into bio barabarene na twa succeed gwita antu ara kiarene kwanik twaita antu barabarene barabara umara ya twinto twa ogoro twaita antu cibitari yetu ya Consolata na Nandi batikwenderio na kugurwa kwa governor wetu mutumano nto antu ngari karegera breaks barabarene au twithirwo tukiaragia ante twingite buina tukathukirie twere municipality ya Nkobo na twaba alternative ya thoko ya Jerusalemu ira ina spaces nyingi muno na inene na thoko eje oni ndimengwanithania na thoko ere ya Muthurwa Nairobi na ari antu batenda gwita few years ago, lakini ugeta Muthurwa na Arua utiona ara wika gintu giaku baraba omeri betere na ombere kundiromba antu bara turaitire Consolata na aria bara turaitire barabarene antu betu ba Mutumba bara bati ukomborete nyomba ibeje thokone ya Jerusalem. This is the market of the future ya Nkobo municipality ije nibokuria thoko yenu ya Jerusalem. Ni aria kiongera kena ugite ni bambiritie gukinya makinya ja kuthondeka municipality jo kirasi kia iguru. Nkobo na status ya municipality, investors baba ingi bakauma Kenya yonde ne nyande guru chiaome bejite ku invest Nkobo na tutumba ku invest Nkobo tutena traffic yete go flow bwega nonto kwe muntu wekete into bia barabarene ikieto mito kwenda kutheria Nkobo na ari yoski bia kibiamba na materebuchi bire to Nkobo mbicha enjero kireage ni barabomba kweja ku invest mbeja chia Nkobo na njire gwitanto bau barabarene to ande mawa Nkobo ya very beautiful municipality na turete order kwe mugenya umana ari akauma na kuigwe comfortable na environment ije njega ya gwitira biashara. Ni untu kinya bugwatiri ne bamwe batongeria thokone ije. Ni untu thoko eje ya Jerusalemu ina spaces nyingi sana itena antu tukauga antu bau bonde bakaretwa na aja twagwirwa muno
nikenda tumba gukuria thoko yetu na resources cionthe thirikari ni atwakire thoko enthongi kwou ntikuona kwina sababu antu betho bagikaraga njirene iria ri very risk babache kwijanaja na tukawe waweluka mbonde karibuni wote bweje tukurie thoko yetu ya Jerusalem. Tuna thoko enene thoko egatethia muntu wonde na nkuruki nkubu yetu yumbe gukira itukubwira into bionde bia biumba gwitirwa ngugi guku ije nimbo tonye thoko ne tukurie nkubu yetu tukurie thoko yetu tume ninjerene tweberanirie na riski nyingi ndenjerene no ntwigita riri itukwenda muntu wonde akuria aria ari. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Nio riboti ya tuikia break yetu ya mbere akiri metha ya nteto cia Meru TV ugaita kuraya ni tucokerete. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. My name is Michael Maina, the Senior Principal, Mokiria Technical Training Institute in Meru County. I want to take this opportunity to welcome each one of you to our graduation ceremony that will take place on Friday, 6th February 2026 at Mokiria Technical Training Institute grounds. The guest of honor will be the Principal Secretary, State Department for TVET, Dr. Esther Dhara Moria. You are all welcome to celebrate with us. Thank you. Mokiria Technical Training Institute, class of 2026. Hooray! Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi weka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Guatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuko chionde chia juma kwa mberi ya dhaijeri na nuchu chia ugoro haja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wanaweka seti kuja unaona gari kama imejaa unaingia hivi Kedhari mori nikire barebari na mpara na nyonta niontubo mantu jare jagirite nikwethero bakanyirua.
Ni bwega muno nondu boita na mbere gututhura kurumirira a kiri metha ya nteto Meru TV twambiririe na manto yegie mutaratara jwa kuona kanya kangugi ningi kawithie na mbere na kithomo kiri mbeo mbithi kumandegaro ya Kenya mutaratara jo kari na urugori kiri cukuru ya University ya Meru University of Science and Technology kiri mamuraja na kari PS Roslyn Jagu ningi kari na Vice Chancellor wa cukuru Bwana Romanus Odhiambo akiaria PS Roslyn augite kurina bata na thirikari ni gwitite na mbere mutaratara jo kuringa murashi mainjenti bonde na mitaratara yonde ira ekwithira ikitumiria twanya tongoge twa vijana ndigoro ciaome niona rieto ria kongolwa kazi maju akiwa ni kwithirite gugikujirwa nayo ni makareka ya ukora Kenya na ana vijana bakiringwa ukora kukirukira mitaratara ya twanya ndigoro yaome ya Kenya. Riboti gutarirwa ni Adams Muturia wa Thirinja. Yezwa manto ya mendeguru Dr. Roslyn Njogu na ruritie mutaratara kuritana aruto mugambo ya Njamani ara Dr. Roslyn Njogu akaenda ne skuru Meru University witebe kwite talire kenda kwithira betethia aruto baba ita kwithira bakirita ngui kendeguru chomba kwithikare mwambo ya Njamani. This German language program brings together here at Meru University scholars and people wishing to learn the German language for labor mobility from across the region, not just here in Meru but as far as Marsabit, Kirinyaga, Embu, and the surrounding counties. And the purpose of this program, and the VC and the chair will tell you a little more about it, is really to help Kenyans quicken their understanding and their grasp of the German language. When we signed the Kenya-Germany Labor Mobility Partnership Agreement in September of 2024, one of the challenges that we saw was that getting many people to learn and to know the German language was going to be a problem. But I'm happy to see that institutions such as this one, such as Tomboya University and others have taken the challenge. They are learning the language, they are teaching the language, and in a short time, we will have a large number of German speakers who have the right skills to be able to take up job opportunities. As a Meru University, being the hub on this side of the country, you see that we are endowed with everything. And I'm very happy with the PS for having organized this. We are going to embrace it so that now when we take this responsibility of getting the program on, the council, the Meru University Council, has supported the management to ensure that we are going to have a lot of linkages. Already we have many, but now you can see we are getting this as one of the programs that is going to take care of the entire region. And as I've said earlier, Meru is the center of Kenya. Muthia buru PS Dr. Roslyn Njogu nombeta kwitha kenenkana mukana kiri kampuni ri kumba kwithikia Kenya kuruta ngome ya Kenya akwa binge bo batena barwa cho batikiria kumba kwithira bagikia Kenya kuruta ngome thigurune iu. Do have human trafficking, for example, people pretending to be giving you a job, but what are they actually doing? They are selling people. Those are the people who've been sending people to Cambodia or to Myanmar, these kinds of places. But we have made it clear as government, and we have said, na naomba kusisitiza tena, that if you're going to find a job abroad, you need to check and use a licensed and registered recruitment agent. It is not everybody who you meet on the street who tells you you need an agent takupeleka kazi Cambodia, who is actually an agent. On the National Employment Authority website, neims.go.ke, you can find who is a licensed agent and who is not. It is your responsibility to check. This is one of the many, very many things that distinguishes Meru University of Science and Technology from all universities in Kenya. That besides the courses that you do, we also give you an enhanced skill in language that will allow you for mobile, legal labor migration. And I'm very happy that today the PS did allow us even also to bring in the TVETs in the county here, and those people doing TVET programs, and those people especially in agriculture, those people in IT, those people in engineering, those people in technology, and we have them here doing certificate, diploma, and the others. Report Meru TV kumatiane Betanda Muturia wa Thirinja.
tutegere nkujanio cia ikundi biekoro ntere cia kiengo nayo ni manto jegi otongeri ninge otumeri bombesha cia ikundi nare nande ekoroba bararia maroro yakangania na mere yao nikira bakuga mutongeria wa ikundi kiao ntere ije kiengo natonyetie njara kaone ninge mbesha na madhabu yati utonyana ni madeta ni mudhoro ni bumburano naria korena gachagasha cia utongeria boy ikundi bi bia ekoro ne riboti idhuraniri na gotarirwa ne kome motia Thene kwa nakanario ka mbere mbeta singia goro mbesa ite komenya nasi etete oli na ndare ha ibi bitomete ambeka ndene ntena thina engeni bauni ekuruba ikundi mwanya kumanterezia mautano na mpinda kiengo sub county Gembe Central baitureti na mudhuro kumeneri na kuria na mutongeri wa ikundi bibio urabagwa nethrite aibonkela no batumira nae na ruari bama batongeria ba ikundi bi kukwirikana baretheti baingelie tuoneke Boris ke mautano ni anto beto be kundi bawatirwe na onto bawatirwe no nyanyasaji bura yona mama wetwa kanario batu atoro turira mbesa irara twetherie mbesa sasa ko cia twara kuritira arejero ture kundine bena ndereboke na mwanka u awatithia antu beto rukire be kwa ndene batu turethetia tutira na beto batete nya sukuru kwa u kanaria atoro tulela atoro twethie yonthe atoro tulela gutwethia mbesa tena ire batu rware turethetie kunyamara na goro beto inyaba kunyamara utemona toreta sukuru na yire kwetu kuma mweri enana atwetia mbia cia mbere cia kwandika proposal ngavana atwethi yele cia proposal kwa kailenia kuma wa twekuthiria mwaka mberio tweta sijui paki kwina no atorethi nywe atorethi ngua na atorethi nyeleso kuma mweri na yoyo December oginya kwa otebio tureta mweri oginda yokenda kwa otebio oteno atwendia gikundi kiu gietu ikeria rete muno rukiriro yaoni karia ciari ndiwo ndokerwe rukiri ni askari na kanaria ario mwanka nini ngwanda aria kwerwa ni mbie kwendelea nte ukamete inya ng'ombe ana bako bongo bate kunyuite nyisae mukuru ni awetete utebie nyango muya oretie mwanka nini ngwa gwatwika inkore akwerwa nimbi kanaria ejire gwetwa isita ofisa wa ikundi gwatwika itomwete kuringana na muromo jura atwona sina bura atweresa tomwetekia lakini mwanga ntukweru ari tukomea ni mwamba ni nkayo zie kuruba na zio zieteki kinya ni mubunge wa Gembe Central ndani kilio karithora ukumilite kuona ibakulukwa na raba umuria na thiati leo ni bakuona bibio ointe wa kundini kambithero nyumba thari na ndegro mpengo utekundeta inyaga sai yani kunyaga sai ndagunda kumbarugire mwanga thai mwezi magile nawe yo turitago ndene mwanga thai kire no tusugulikira twauma ndene na turiuga kire twi nawe mathaa 24 na mwanga thai kire nembi kire tuta na mwanga thai turiuga kire na tusugulikire ye kanario amwerese atuingire kanario ye ikundi bionde weta wae wa nafasi ya kwareria ikundi atombe kana ntoba kwethera are ndo tweta cia batu twerathia mabutine oro atwera tomwetherie nge koroi eaneana twaya tware awetie nge koro ukabatu atukawato ture atongoria atuku abatu atongori tutukorwa nwe no nturire mbethire kurube na twana tunini batesekete na rira kuruba ibe na inya twana tunini atongeria bawa tobo be kwandrene na kwabua bate kuona utethio lakini twekweya itwererio sugulika na mwenisi wa ndani kele au mbakuwa bature una ire ngekuru ire irokere yao gutwika ibagire thine nene muno gutwika ibawati no ntu ibawitwa mbia cia ikundi itena uma mbesa bakira ibayite mbesa ya kundine ende ukaba kunyanyaswa ende bitokuiba ntuba mwesimiwa na mbere obetika na tukiaraniria na mutongeri wa ikundi binu Catherine Kanario na ikanirite na kuwa nintemelo utemelwa na ilonie kiarairite na kuwa teto zikundi ekirwa siasa ndaere lo niro ambesa ngiriza ate 7 yatongeria babatu na ndo ba lo niro ikwa twekire nkare wa January na January rero kinya daira korete te kunda imbesa ira koratwekire itorethire anto ba tweterete na villain na kwa tweka bakoro anga ina pikipiki
tari atwareria rwaria ruraro tureterete rwa irando na kuma au kinyate ka koreo ikundi gutwika kuri ikundi kiundai no ndoni ni antu batatu ndandai ya Wenduse na Ndorini na Raeri nengwetekia twatwekare na batu manto yeto ya ekoro na mashinani kwatweka kwena mutongo kwa antu bajoketie mbesa cia bange ira ndi mutongeria ndeta kuthia manto yeto ya ekera wa siasa na utondo bwendelea miaka ena kutweka ira ndi mwanga ndi na ekoro ngirinyanya na 150 bauntongeretie Nkiripotra Meru TV kumembe Mbita Wakome wa Mutia. Nio ripoti yu ikaithira ituthirekeria yara tukumanganitia kiri metha ya nteto cia Meru TV. Mbita Wakabwe Mutharimi, mwananirieto wa mathithio ni Paul Gujiri.